Sanibona, uyabona-ke namhlanje ngizonitshela imfihlo. Uma ufuna ukuphumelela ebhizinisini, uyabona nje ngizokwenza lesibonelo esilula ngempande or imbewu. Uma uthatha imbewu kakotapeya noma imbewu inhlamvu kamango uyifaka phansi enhlabathini, ayiqale inhlamvu kamango kumele isihlahla eziya phezulu, kodwa kuqala kumile izimpande kuqala eziya phansi. Mase yimilile iy'mpande ziya phansi bese kufika isikhathi sokuthi ayisakwazi ukuqhubeka nokukhula, isihlahla singaphumile ngoba mayiphuma fanele mayiphuma isihlahla siya phezulu siyosebenza. Masifika phezulu isihlahla sifuna i-carbon dioxide lena edingwa ilezi iy'mpande ey'shona phansi ukuze yikhule, zikhule bese zona zisinikeza i-oxygen lena ezosikhiphela thina siyithathe bese sikhipha i-carbon dioxide. So lento isebenza in a cycle of a combination. Thina sidinga iy'hlahla yidinga thina. Isihlahla ngaphezulu sidinga impande yaso ngaphansi, impande yaso ngaphezulu idinga sona ukuze nayo ikwazi ukukhula. So anganoma yithola yini lento, ibhizinisi isebenza in a cycle of siyadingana, njalo siyadingana. So uma isihlahla sikhula siya phansi, isikhathi siya phansi iy'mpande zaso bese kuthi i-plant iye phezulu i-stem ibanga ukulingana ama-meters okwahamba masiya phansi nama-meters ahanjwe isihlahla esiya phezulu ayafana, ayalingana, ne-strength sawo siyalingana. Ibhizinisi ifuna ube umuntu okwaziyo ukuthi bonke abantu osebenza nabo nophila nabo, you give them your energy because bayidinga i-energy yakho, basidinga isikhathi sakho, bayidinga i-support yakho. Then mawusubanikile leyo support yakho, abanika ne-energy yakho abasebenzi bakho nefamily yakho nabangani bakho, nawe bazokunika i-support back. Ebese ukwazi ukuthi ube ne-energy ozoyinikeza ibhizinisi lakho ngoba ibhizinisi lakho alisiwena kodwa ibhizinisi lakho revolve around the cycle of people, different people, not you as a business person, not employees, not your family. It revolves around everybody. So njengempande ne-stem sesihlahla, amahlamvu ukuze abe mahle adinga leya energy ephuma ey'mpandeni ney'mpande ukuze ziqhubeke zikhule zishone phansi zidinga leya carbon dioxide efanele ziyithole phezulu ukuze-ke ikwazi ukuthi lento iqhubeke. So nebhizinisi-ke lihamba kanjalo, likhule lize liphumelele libe lento liyiyona osuke uyifisa une-vision ngayo. So-ke namhlanje-ke thatha leyo recipe uyisebenzise nasempilweni yakho ukuthi awukwazi ukuphila wedwa empilweni yakho, udinga abanye abantu nabo bayakudinga futhi impilo ukuze iqhubeke.